Priča ide ovako. Jedan sveštenik je odlučio da zbog lošeg rezultata preore teren lokalnog seoskog fudbalskog kluba. To se, kako prenosi portal 24/7, desilo u mestu Donje Sinkovce, gde je sveštenik i sam nastupao kao fudbaler. Odmah nam se upalila crvena lampica. U tekstu nema datuma, nema imena sveštenika, a propratnu sliku bolje ne komentarisati. Odlučili smo da sednemo u kola i odemo u Donje Sinkovce, kako bismo proverili da li je lokalni teren zaista preoran. Čekaj, da li smo zaista prevalili više od 700 km do Leskovca i natrag kako bismo proverili stanje jednog seoskog igrališta? Da, jer ovo nije samo priča o selu Donje Sinkovce. Pregledali smo medijsku arhivu i pronašli čitav niz priča u kojima su razni prigradski i seoski fudbalski tereni bivali preorani iz različitih razloga. Donje Sinkovce je zapravo bizarna sinteza svih tih priča. Intrigantna, a prilično slabo potkrepljena. Želeli smo svojim očima da vidimo o čemu se tu radi. Na prvi pogled, osvetničko oranje fudbalskih terena može delovati malo nesvakidašnje. Međutim, pogledajte ovo. 2014. godine stradao je teren FK Sloga iz Desimirovca kraj Kragujevca. Naslednik parcele preorao je igralište i od njega napravio njivu. 7 godina ranije, član FK Mramor iz Mramora kraj Niša traktorom je preorao teren stadiona nakon što su članovi uprave odlučili da mora da napusti klub. 2002. godine vlasnik zemljišta preorao je 80% terena FK Pobeda iz Joševe kraj Loznice. Rekao je da je u pitanju zemlja njegovog dede, Solunca, koju su komunisti oduzeli nacionalizaciju. 1993. godine, bez najave i obaveštenja, preoran je stadion FK Ćava iz Velikog Polja kraj Kragujevca. Kada smo već krenuli na Zečiju rupu, odlučili smo da pretražimo i stare novine. Borba je 1995. izvestila da fudbaleri FK Pečenog iz istoimenog kraljevačkog sela nemaju gde da pikaju loptu, jer im je igralište preorao nekadašnji vlasnik livade. A onda, u istim novinama, stižemo i do daleke 1959. Tada je fudbalski klub Rudara u Resavici ostao bez igrališta, jer ga je, kako se navodi, preorao zemljoradnik iz Židilja, koji je tu poljanu smatrao svojim. Kada podvučemo crtu, vidjet ćemo da duga tradicija preoravanja ima dva pravila. Uvek se dešava u selima i uvek je posledica nečijeg besa ili inata. Slučaj Donje Sinkovce uklapa se u ovaj okvir, ali ga i prevazilazi. Ako je verovati medijima, ovde teren ore besan sveštenik koji je i sam ponekad fudbaler. Utvrdili smo da se vest o njemu objavljuje već godinama, s raznim dodacima, ali nikad sa datumima i uvek bez preciznih imena. Naprimer, Telegraf u svojoj verziji teksta objašnjava kako je Pop isključen iz igre zbog nesportskog ponašanja i psovanja sudije. Nije mogao svojim saigračima da oprosti to što su minut, dva pred kraj važnog derbija izgubili rezultatom 3:2 u korist gostiju, seo je na svoj traktor Zetor i zaorao duboke brazde po raskvašenom terenu i izorao pola igrališta. Ali kako se zove sveštenik? Koje je ime protivničkog tima? Postoje li bilo kakve fotografije kao dokaz za taj događaj? Ništa od toga ne saznajemo. Pre polaska na put pregledali smo Google mape i pronašli teren fudbalskog kluba Omladinac. Pretražili smo i istorijat satelitskih mapa da bismo utvrdili kako je teren izgledao ranije. Donje Sinkovce, u kom živi oko 1500 stanovnika, kroz svoju istoriju pretrpelo je razne nedaće. Poplave, još poplava, bombardovanje, a onda i demoliranje terena seoskog fudbalskog kluba. Sve nas ovo dovodi do ključnog pitanja. Kako teren Omladinca izgleda danas? Teren je pozicioniran kraj Hisarskog puta, tik kraj vojnih zgrada na kojima nas je dočekalo obaveštenje da je snimanje strogo zabranjeno. Vrata su bila otvorena, a teren izgleda dosta tužno, kao da odavno nije video ni kosilicu, a ne traktor. Trava visoka do članaka, zarđale stative, naziv kluba izbledeo na suncu i obrastao korovom. Nigde žive duše, osim ovog uštera koji se sunča u praznoj kućici za rezervne igrače. Mora da se utvrdi da li je preorano u 16-tercu. Jer vesti su rekle da je preorano u 16-tercu. Jasno je da ovde nije bilo nikakvih poljoprivrednih radova, ali možda meštani znaju nešto više. Pitali smo ih, ali svi su odmahivali glavom, uključujući i prve komšije koje žive kraj fudbalskog terena. Pojedini su čuli da je postojala neka priča o preoravanju fudbalskog terena, drugi su rekli da se ništa slično nikada nije desilo, dok treći napominju da u njihovom selu čak i nema sveštenika.
Ali hajde da se vratimo na vest Telegrafa koja govori o nečemu za šta ni jedan meštanin sa kojim smo razgovarali nije čuo. Ovaj deo mi je najbolji. Fudbaleri što su taman zaseli u lokalnoj prodavnici uz pivce istrčaše napolje uz silnu poviku. More, bre, pope, ne ori nam igralište. On će, okrenuši glavu na drugu stranu da ih ne gleda, more vi, bre, kobajagi fudbaleri, ne gazite mi oranje. Vidite o čemu govorim. Tekst nam daje do detalja elemente rasprave, ali nam ne daje ni jednu činjenicu na osnovu koje bismo mogli bilo šta da zaključimo. Nijedno ime, nijedan datum. Jasno je da je ovde reč o izmišljotini. Ona, međutim, na dobar način pokazuje kako se oblikuju seoske priče, od kojih kasnije mogu da nastaju i lažne vesti. U mnogim selima Srbije zaista su se dokumentovano dešavala preoravanja fudbalskih terena. Od elemenata tih stvarnih priča neko je u nekom trenutku odlučio da stvori tekstualnog Frankensteina. U priču je na krajnje bizaran način ubačen i pop koji nije samo pop, već je i ratar, fudbaler, osvetnik. Ta priča se već godinama prenosi uz razne nijanse, dodatke i varijacije. Novinar koji je objavio ovakve besmislene copy-paste priče verovatno misli ma ko će da ode u Donje Sinkovce da proverava da li je preoran fudbalski teren. E pa mi smo odlučili da odemo i proverimo. Ako te zanima gde ćemo sledeće ići da proveravamo priče, zaprati nas na društvenim mrežama, a možeš i ti da nam preporučiš neku sledeću priču.